sapi babi lepas, tolong, tolong. Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, drama di video kali ini ada kumpulan ondel-ondel lagi pada ngeliatin sapi. Nah, sapi kok diliatin. Tahu kagak teman-teman, sapinya malah lepas. Nah, lo bagaimana tuh? Nih teman-teman, langsung aja kita lihat videonya. Lah, pada ngapain itu ya? Si abang sama Simpu pada ngumpul di sono. Waduh, ayo ke sono juga dah. Kayaknya seru tuh. Tapi mukanya udah ganteng belum ya? Aduh, jangan sampai kelihatan belum mandi ini. Ini aduh, ada apa sih, gatal banget. Kecoa apa kali ya? Aduh, ya ampun, maklum belum mandi ini 2 hari. Aduh, apek-apek dah. Kita kesana dah. Halo Bang Empo, halo Empo, Abang. Hei, Si Junet ngapain tuh di situ? Sini Net, ngumpul bareng Aye. Iya Net, ngumpul di mari. Ayo sini. Katanya aneh-aneh aja dah. Ngajak ngumpul di tengah kebon. Emang kagak ganteng lah apa dinyamukin di situ ya? Orang mah di kafe sambil ngopi. Ini mau di tengah kebon. Ada, ayo di mari aja dah. Lagian pada ngapain di sono, Bang Po? Ini nih Net, lagi ngeliatin sapi-sapinya Babe Sabeni sama Empo Mina. Iya Net, kemari aja ngapain? Sini ngumpul di sana. Iya mari, sapi-sapinya gede-gede banget dah. Sini Bang. Ada segala sapi pakai diliatin. Di tempat Aing mah sapi didiemin aja, kagak dilihat-liatin dari zaman dulu ge. Aduh, ngapa ya? Kalau udah pengenan Idul Adha ini, aduh, sapi jadi artis sekarang diliatin mulu. Jangan dilatin Bang Po, terGR tuh sapinya tuh. Nah, apa ya kata? Nah, udah cengar-cengir aja no si sapi. Tolong, sapi babi lepas, tolong. Tolong, sapi babi lepas, tolong. Apa tuh si babe? Sapinya lepas. Oi, tangkepin lo. Kagak, ikan cewek kagak berani Aye. Apa gimana sih? No, tangkepin. Iya juga kagak berani. Tolongin Bang, tolongin ngapa? Apa gimana sih? Jadi pada kagak berani. Iya juga kagak berani sebenarnya ini. Daripada nangkep sapi diseruduk, iya. Kagak mau dah. Ayo mendingan pergi aja ya. Dadah, maaf kata ini ya. Ayo kagak bisa bantu. Dadah. Tolongin apa? Gimana Be? Ketangkep kagak sapinya? Waduh, gawat nih kalau misalkan kagak ketangkep. Kagak ketangkep bagaimana nih sapi Aye? Aduh, gawat dah. Kalau si Babe nangis, Neng, ambilin obatnya Babe itu, biar Babe kagak nangis, biar diem. Iya
Ma, iya. Nih, Ma, obatnya. Kasih Indah cepetan, biar kagak nangis. Malu diliatin orang-orang. Iya, Neng. Nih, Be. Cup, 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 cup. Jangan nangis lagi ya, Be. Jelek, malu diliatin orang-orang nanti.